Google, coba dulu sebutkan boru Batak yang paling jago main TikTok di muka bumi, yang paling dewa, yang paling ratu, pokoknya yang segalanya lah. Boru Batak yang paling jago main TikTok di muka bumi cuma satu, Boru Nainggolan. Itu, di dadahoro kopi sidik kalangkan, birong, coklat, agak lom-lom do warna kan. Songoni mah ho itu. Nata pe birong, deng target tihon asyar rahat.